We have followed with admiration the remarkable transformation Uganda has achieved under your stewardship. I would like to pay special tribute to your invaluable contribution to the restoration and the consolidation of peace in Burundi. Through sustained economic growth, strategic investment in infrastructure, improving ni perezida w'u Burundi His Excellency Ndayishimiye Evariste ku munsi w'ejo ubwo yahabwaga urw'amenyo mu cyongereza abenshi basuzuguye bakavuga ko ari cyongereza gipfuye yewe kidakwiye n'umuyobozi nk'umukuru w'igihugu. Ariko ku munsi w'ejo ubwo yavugaga icyo cyongereza muri Uganda nk'uko yari yitabiriye ibirori nk'abayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye bahuriyeyo, hanyuma kandi ubwo yari ari kuvuga imbwirwaruhame cyangwa speech yakoresheje nyine ururimi rw'icyongereza, hanyuma rero bakata kamwe mu kavideo mubonye dutagiranye mwumvishije ibyo yavuze, ariko benshi bagiye bagarukaho bavuga yuko rwose atari imvugo ikwiye ku muyobozi nk'icyongereza gipfuye yavugiye muri Uganda kandi kitanumvikana habe namba. Hanyuma bakavuga bati ntago byari bikwiye ko perezida w'igihugu kandi ari muri East Africa yagakwiye kuba atazi icyongereza nk'ururimi rukoreshwa cyane ku isi. Hanyuma kandi ubwo yarari rero muri Uganda murabizi ko na perezida wa Congo nawe yarariyo, hanyuma na uwaruhagarariye igihugu cy'u Rwanda nawe akaba yarariyo. Byose ariko ndaje tube tubigarukaho umuhango uko wagenze ku munsi w'ejo ndetse n'ibyawubereyemo ndetse n'udushya twabereyemo, ariko cyane cyane turaza kwibanda kuri ijambo perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yavugiye mu gihugu cy'u Bugande. Abenshi bagiye bamuha urw'amenyo ngira ngo mutangiye mwumva rwose uko byari bimeze. Hanyuma abandi bakanavuga bati ntago ari ngombwa kuvuga ururimi rw'icyongereza, yari gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, dore ko hariya bahari abanyarwanda benshi bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, kuko ikirundi n'ikinyarwanda ni ururimi rumwe rusa nkaho rwumvikana neza. Kuvuga bati rero dore ko na perezida w'igihugu cy'u Bugande Museveni nawe rwose mbere yuko avuga rimwe mu ijambo cyangwa se mbere yuko avuga imbwirwaruhame ye yahagurutse akavuga ati hari abarundi bivuze ngo ikinyarwanda ikirundi. Museveni nawe arabyumva, bityo bamwe mu basesekuzi bakaba bagiye bagaruka kuri ijambo Ndayishimiye Evariste perezida w'igihugu cy'u Burundi yavugiye mu Bugande, bavuga bati yakabaye yari gukoresha ikinyarwanda cyangwa ikirundi kuko hariya baracyumva abenshi muri bo. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku makuru ari kuvugwa hagati y'ingabo za AFC/M23 ndetse n'igisirikare cya Congo, ubwo ndavuga FARDC. Ku munsi w'ejo nibwo bongeye gutana mu mitwe mu misozi ya Minembwe, ubwo AFC/M23 murabizi ko yari yavuze yuko ivuye mu duce tumwe na tumwe cyane cyane mu kibaya cya Ruzizi. Hanyuma rero yanditse ku rubuga rwa Instagram bisa nkaho ihumuriza abaturage ibabwira bati ntago turi ibigoryi ngo dusubira inyuma, yewe gusubira inyuma ni zimwe muri tekinike z'intambara kandi zikorwa. Bityo rero bakavuga yuko ngo ushaka gusimbuka ngo agere kure ngo abanza gusubira inyuma kugira ngo asimbuke ajye kure. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku ijambo Jeune Afrique yaganiriye ku ijambo perezida w'igihugu cy'u Burundi ubwo yaganiraga na Jeune Afrique yakomojeho akavuga yuko ngo zimwe mu byatumye bajya muri Congo kurwana ngo ari ukugarura umubano mwiza n'igihugu cya Congo, bityo kandi Congo ari umuturanyi mwiza, bityo Congo umuturanyi akwitabaje yatewe umutabara ari ibintu bisanzwe. Ikindi kandi ngo bakaba barabujije M23 nk'umutwe witwaje intwaro kuba wagera Kinshasa, dore ko ngo iyo batahaba ngo M23 yari ifite gahunda yo gukomeza igakuraho ubutegetsi. Ngo bityo rero abarundi cyangwa se ingabo za FDNB igisirikare cy'u Burundi ngo cyafashije FARDC cyangwa se cyafashije Congo kuba umwanzi atabagirana n'imbere cyangwa mu nzu, dore ko ngo bari bafite gahunda yo gukomeza bakarwana bakagira Kinshasa bagakuraho Kisekedi. Hanyuma Kisekedi nawe yahawe urw'amenyo ubwo yitwaje ikibazo cyangwa se n'intambara ziri kubera muri Congo
akavuga yuko ngo atari cyo gihe cyiza kuba muri Kongo haba amatora. Hanyuma bamwe mu barundi baherereye mu Bubiligi bitabaje urupapuro n'ikaramu barandika, bahita bandikira umwami w'Ububiligi bavuga yuko abatabara ngo bidakwiye ko perezida agumaho, ngo nuko yitwaje intambara ziri kuba, ngo ko ari ibintu ari kugumya akiniramo, nyamara bamwe bakongomani bari gupfa, ngo yewe nta n'ikintu ari kubikoraho. Ubwe ngo yumvikaniye mu mbwirwaruhame ubwe yivugira ko ngo igisirikare cya Kongo ngo nta kirimo, kandi ngo bigaragarira byo agenda akora, akazana abacanshuro, bivuze yuko igisirikare nubwo kiri ku mwanya wa 8 mu bisirikare bikomeye muri Afurika, ngo ariko nta gisirikare kirimo, bityo ngo abaye ari igisirikare gikomeye ntabwo yakabaye yitabaza abacanshuro kugira ngo baze kurinda umutekano mu gihugu cye. Nyuma kandi ngo umutwe witwaje intwaro nka M23 ntabwo wakabaye imaze ino myaka yose urwana kandi waramunaniye. Hanyuma rero babigesheje ku mwami w'Ububiligi ngo abasuzumire icyo kibazo kiri kubera muri Kongo, bityo ngo agire icyo abafasha, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabananiye, ahubwo bari kuryama ku mari ndetse n'amabuye y'agaciro kugira ngo bahagarike intambara yo muri Kongo, ahubwo bakajya ku ruhande rwo gushyigikira Kisekedi uri kumara abaturage muri Kongo kugira ngo aprofite kugumya kuyobora cyangwa se kuguma ku mwanya wa perezida. Nyuma rero iyi ni Munara TV, ukunze ibyo dukora kandi subscribe, hanyuma ufungure n'inzogera n'amakuru menshi kandi yizewe zajye nkugezeho gatanu ku kandi. Nk'ubu ngubu ndaje mu kanya nkugezeho amakuru y'ishyingurwa ry'uyu witabye Imana ejo bundi aguye muri gereza ubwo yaragiye gusohoka Karasira Aimable. Ndaje nguhe amakuru y'ishyingurwa rye ndetse nuko ikiriyo gipanze, byose ni hano kuri Munara TV. Naho wowe wakoze iyi subscribe ni wowe umuntu w'agaciro, umuntu w'umugabo. Reka ngaruke mu masegonda make tumve mu zindi muzingo n'izindi nkuru.